pia watumishi na kanisa lote mzima yenye naitwa kanisa la Manata. Mnajua miti mingi sana. Kuna miti ya matunda, kuna miti yenye haiko ya matunda, miti tu Mungu alitiaka tu ioneshe kama Mungu ni Mungu. Lakini zaidi naonesha mti ya matunda. Kuna mti unaweza ona kuko matunda na inaivya. Amen. Na inaivi. Na uko njaa. Unafuata uko nini? Njaa. Unaweza tendo uchume tunda na uikule. Na unaiona na inaivya kabisa na kuko matunda. Kuna ule anawezi jiuliza hii tunda ndaifika hapo namna gani? Na kuna ule anawezi pambana na pambana yake yote achume kwa ile tunda na hata ichume haifiki hapo. Kuna miti ya matunda lakini iko na miba. Unajua ile? Kuna miti tuseme maora nani ndere simu nyenjo milipandaka ile ndere na pale. Wakati ilianza panda nikafurahi, wakati naanza pamba na kutoa mandere na tena ni mfupi lakini nilikuwa nashindwa kuichuma. Paka nilikuwa na nini na chombo ya kuichuma pia. Uliza mwenzako ulikuwa na chombo ya kuchuma matunda. Kuna ukipanika mkono hivi aso naenda chuma tundo na rumia. Unajua kurumia. Unarumia. Na kama mko naye na iko na ile roho yake ya popo unampatia njia. Anaweza asifiwe. Amen. Achume tunda. Sana lalamiko na cheka. Mwenzetu alienda chuma tunda kisha anarumia. Bwana Yesu asifiwe. Aje nikwambie, bamwisi batatu bakaenda hivi. Akapangia nyumba moja baende baibomoe. Lakini hapa ndio batabomola kusudi bafike mahali ya nyumba. Kisha mwenye nyumba akasikia mlio ya kubomola nyumba kusudi afike ndani. Wangapi? Watatu. Kisha wanabomola, mwenye nyumba anajipansia hapa na mpanga yake. Alishatia tundu pale. Wa kwanza anatuma kimkono, anasikia hewa haiko nzuri. Anarudia anaambia mwenzake, unayua wenjo waanze tia mkono hapa na nenda kwa ya nyumba. Ndio hakuna shida, anatia mkono pale, mwenye nyumba pia mkono anakama anajikata mkono wewe hii beza wakakimbia pia. Banani wanacheka bakakimbia na mkono yake akakosa kumude pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuuliza, walifanya mbaya wala wakufanya mbaya? Walikimbia. Unacheka. Walifanya mbaya wala wakufanya mbaya? Walijiepusha. Na tena mwenye aliambia mwenzake wakimbie, mwenzake anakatika hii mkono. Yeye alitangulia, ndio alisema baende baidi. Unasikia ile logiki? Amen. Mwenye hurumie, nasikia Mungu ameongea mahubiri ningetembea nayo na vyenye alinizungumuza juzi, nimesikia niliongea vyote. Na vile ndio Mungu anatembea. Ukikosa kuelewa Mungu utaangamia. Na utaangamia bila kujua. Na wakati uko naangamia, uko nazama, utalia, hakuna kukusaidia. Maana yake niseme hakuna defanaji.
Amen. Amen. Tulikuwa kumulima Lujo kama na wavijana hapa, siku kama ile siku ya wavijana, kama siku ya kanisa lote mzima, siku ya kanisa, siku Mungu alisema ilikuwa siku ya kanisa yote mzima na watumishi wachache. Mungu akasema hivi, Mungu akanionyesha habari, akaniambia angalia, nikaangalia, nikaona ile mwanguko ilikamata Maranatha, inakuwa dubule yenye naenda kamata Maranatha. Amen. Si hapa ndio nilitabiri, nilikuwa naikala hapa, nikaona ngizi Maranatha naenda anguka na mengi zinaenda nitingiza kabisa, nikatingiza. Na ndio vile ilitembea na ile mwanguko, na ndio vile ilinitingiza kabisa, ilinitingiza. Nyendero ko mundu myararunda marungu, omundu myararunda kilondo niwe buno mundu myorundira marungu kote kujo mwana ume. Hapana, mambo ni kicho. Kuna mwenye alianguka mwa kanisa, wala alitoka mwa kanisa, alinitingisa. Tangia Maranatha iko. Unanyakali. Tangia Maranatha iko. Hayatingizika kangizi milioni Maranatha inatingizika. Hayaniendeshaka mikaenda mpaka mikakatika jasho na mikapoteza mangombe na mangombe, gizi milioni minapoteza. Maranatha mwenjo mulianza, wengi walianza Maranatha, mulishaona ile. Amen. Mbaka fakani ambira wibuye mbwahulika walimbo wayumvira chinambo mbwana jiranje walande mbundiyo uyu mangano umanganja tu Mungu analiyashamba nachiwa wagasheka yehe nachiwa akaemereye araemere. Bwana Yesu asifiwe. Sasa njoo Mungu aseme mwanguko yenye naenda pata Maranatha itakuwa dubule ya mwanguko iliipata. Shida moja wakati naabia na tabiri, tunaonaka saa njo ikuwa naongea, na kama ile iko ndani mwako, wale unashirikiana na ule unanungunika pale pale. Njo shida tulisha kuwa nayo. Tuko ndani ya ile shida kabisa. Ile shida ilishatupata kanisa ya leo. Na ndio Mungu iko anaona saa kanisa ilishakuwa soko.